Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ihuriro rya FC23 rirwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ryongereye ingabo n'intwaro nyinshi muri teritwari ya Rubero iri mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Muri Gashyantare umwaka ari M23 afashe gace ka Kisombiro gaherereye muri Rubero. Ikaba yarafashwe mu mirwano ikomeye ihanganije ingabo za leta ya Kongo n'iza M23. Nyuma y'amezi arenga 8 ibyo bibaye mu gitondo cyo ku itariki 25 z'ukwezi kwa 9. Ibitangazamakuru byavuze ko M23 yongereye ingabo n'intwaro muri kano gace kugira ngo bashe kugenzura neza utundi duce tugize iyi teritwari turimo Kipese, Katonde, Munyakanome, Vurera ndetse na Kirumba. Abaturage batemwa mu gace bagaragaje impungenge z'uko umutwe ushobora kongera kugira imirwano ikomeye n'igisirikare cya leta zifuza gufata imijyi ikomeye y'ubucuruzi irimo Butembo, Kanyabayonga na Rubero. Ntabwo ari muri Rubero gusa M23 yongera ingabo, no mu duce twa Rusamambu na Bukumbi rwahongereye imbaraga. Ibyo ngo bikaba byerekana ko iryo riteganya kugenzura ibindi bice mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. FC23 ikomeje kongera ubushobozi n'imbaraga mu bikorwa byayo, aho minsi yashize umutwe wungutse abarwanyi barenga 7,000 bari bamaze amezi 3 batorezwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo nacyo kiri mu Kivu y'Amajyaruguru. Abarimo abahoze ari abasirikare ba leta FARDC nabo mu mitwe igiziro rya Wazalendo bayinze ubwo yafataga imijyi ya Goma na Bukavu. Umuyobozi mukuru w'iryo FC23 rirwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa, Colonel Nanga, yatangaje ko bafite inshingano zo kubohora igihugu abatuye mu bice babohoye bakazagirwaho n'imiyoborere myiza. Ibi yabigarutse ubwo yasozaga amahugurwa agamije kongera abakozi ubushobozi. Nanga yavuze ko amatwara bari gukora ikuyemo impinduka zikomeye, ibice babohoye bigomba kugirwaho n'imiyoborere myiza ntangarugero. Ati akazi kacu ni ukubohora Kongo Kinshasa by'umwihariko abaturage ba Kongo basubizwa agaciro. Yashimangiye ko impinduramatwara ikenewe cyane ko leta ya Kongo ananiwe kuyobora igihugu iheza abanyekongo bamwe abandi irabihakana. Nanga yavuze ko ubutegetsi buyoboye Kongo Kinshasa butemewe n'amategeko kuko Perezida Tshisekedi atatowe, bityo ko nta nzego z'ubutegetsi ziri mu Kinshasa. Yavuze ko amezi 9 FC23 imaze iyobora Goma na Bukavu berekanye ko abanyekongo bashobora gukora impinduka nziza. Nanga yijeje mu bice bitandukanye bitarabohorwa, ati turaje mutegereze turi mu nzira. Abantu benshi ari kandi batewe muri yombi mu kwabo wakozwe mu gace ka Kasika mu rukere rwo kuwa kane n'umuyobozi bwa FC23. Mu bafashwe harimo abagabo n'abasore n'abayobozi b'amadini barimo umupasiteri, abadiyakoni n'abavuga butumwa bari mu nzira bajya gusenga mu gitondo nk'uko bitangazwa na Radio Okapi. Abatangabuhamya benshi bavuze ko iyo gikorwa kibanze kuri Avenue ya Murige ku bwinjiro bw'ikigo cya gisirikare cya Katindo muri komini Karisimbi hagati ya saa 8 na saa 12 za mu gitondo. Uyu mukwabo kurukira indi maze gukorwa usobanurwa ugamije kurwanya ibyaha mu mujyi no kubikumira. Hanyuma umunyamabanga mukuru uri ku butegetsi muri Kongo Kinshasa Union Sacrée de la Nation yashyize ahagaragara urutonde rw'abadepite 73 ku rwego rw'igihugu batarashyira umukono ku cyifuzo cyo kuvugurura ubudahemuka bwabo kuri Perezida Tshisekedi. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba n'umuyobozi mukuru w'ihuriro rifite ubwiganze ku butegetsi. Abadepite barimo n'abakada ba UDPS nka Augustin Kabila, umunyamabanga mukuru w'ishyaka, na Amisi Makutano, perezida w'urugaga rw'urubyiruko. Harimo kandi abahoze mu FCC rya Kabila nka Genevieve Inagosi na Mende Umaranga ndetse na Crispin Mbindure uzwiho kugira uruhare mu gutembagaza biro ya kamere. Professeur André Mbatamangu abajwe mu makongere y'Isene yibukije ko umuntu adashobora kuba muri Union Sacrée de la Nation kandi ntawe mwizerwa ku muyobozi mukuru wa politike nyakubahwa Perezida wa Repubulika ya Kongo. Itangazwa ry'ibintu ryongeye kubyutsa impaka kujyanye na discipline n'ubufatanye mu ry'imitwe ya politike iri ku ruhande rwa perezida nk'uko ikinyamakuru City cyabyanditse. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika baratwara 79 batawe muri yombi na polisi ya Kampala muri Uganda bakurikiranwa ubujura no gushikuza amatelefone. Ubwo Perezida Museveni yajyaga gutanga kandidatire muri iki cyumweru, polisi ya Kampala yanavuze ko harimo abatawe muri yombi bwajyaga guteza akavuyo, aho umukandida cyangwa Batarias Bobo Wine yatanga kandidatire nawe bagamije guteza imvururu, ariko ngo aracyarebwa niba bashyikirizwa inkiko. Uretse abateje akavuyo kandi harimo abandi barimo abamotari n'abashoferi ndetse n'umudepite wo mu ishyaka NUP bagaragaye bagenda nawe mu muhanda ku buryo byateza impanuka batabwa muri yombi, ariko Depite Sewanyana we yaje gutanga amafaranga ararekurwa. Abatavuga n'umutegetsi muri Uganda bagereranya ibihe by'amatora y'Uganda igiyemo n'ibihe by'intambara kuko batazoroherwa n'ishyaka riri ku butegetsi ribateza abashinzwe umutekano. Nk'ubu polisi ya Uganda yagize ikivuga nyuma ko hagaragaye amashusho anyuranaho ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abapolisi basenya ibirango byamamaza Robert Kyagulanyi wamenyekanye nko Bobo Wine mu ishyaka NUP. Amashusho yafatiwe mu mujyi wa Mbale ndetse no mu gice cy'ubucuruzi cya Kampala agaragaza abapolisi bari mu bikorwa byo gusenya no gutatanya abashyigikiye NUP, aho bimwe mu bikoresho byamamaza Bobo Wine byangijwe na polisi. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na polisi ya Uganda yemeye ko ayo mashusho ari ukuri, ariko yavuze ko ibyo bikorwa byabaye ubwo habaga ibikorwa byo guhosha imvururu. Polisi yatangaje ko yatangiye iperereza kandi ko ibikorwa byose bidasanzwe byabaye bizafatwirwa ingamba zibikwiriye harimo n'ibihano, ariko bamwe mu batavuga na leta barimo n'abayobozi ba NUP bamaganye ibyo bikorwa bifata nko guhohotera abatavuga mu butegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Banavuze ko ari ikimenyetso cy'uko inzego z'umutekano zikomeje kuba igikoresho cya politike. Robert Kyagulanyi Batarias Bobo Wine wemerewe kuziyamamaza ku mwanya wa perezida mu matora ateganyijwe umwaka utaha yamaganye ibikorwa by'abapolisi. Yavuze ko ari ukandamiza uburenganzira bw'abaturage no kugoreka demokarasi. Uyu munyapolitiki wahoze aririmba nyuma yo kwemezwa yavuze ko akaga gakomeye kamutegereje ndetse n'abamushyigikiye mu gihe yitegura kuzenguruka igihugu ashakisha amajwi nk'uko bitangazwa na Chimp Report. Ati
ati sinzi akaga kadutegereje muri izi nzira zo kwiyamamaza, ariko nzi ko tuzakomeza kugenda dufite ibyiringiro no kwizera. Dutwaye ibyiringiro by'ibisekuruza byacu byose, ibyiringiro bya miliyoni z'abagande. Bavandimwe, nashaka ko mwumva ko ibyo twikoreye ku bitugu ari inshingano z'amateka. Mwitegure rero. Yongeyeho ati muhobera mukunda, indi nshuro mubwire ko tugiye ku rugamba, tugiye mu ntambara tutigeze duhitamo, intambara tutanatojwe, ahubwo intambara twashyizweho n'abadukandamiza. Uganda imaze igihe kinini ngo n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, cyane cyane kubera uburyo inzego z'umutekano zikunze gukoreshwa mu bikorwa byo kubangamira abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikiriye muri Tanzania. Abanyamakuru bakoze ba muri barandika bazi ko Kiliziya Gatolika muri Tanzania yihanije abihaye Imana bayo muri iki gihugu kuyongera kuri politiki mu gihe cy'amatora igiye kwinjiramo, ibasaba kutijanika mu bikorwa byo kwamamaza abakandida cyangwa se amashyaka. Ibinyamakuru byavuze ko Kiliziya yasabye abasenyeri, abapadiri n'ababikira kuyongera kuri politiki kuzabyijandikamo azaba akoze icyaha ndengakamere ndetse n'ubugambanyi kuri Kiliziya. Uyu muburo wa Kiliziya Gatolika uje mu gihe Tanzania iri kwitegura icyo abanenga ubutegetsi bita ikinamico ry'amatora, kuko amashyaka akomeye akaba yahangana yangiwe kwiyamamaza, bakavuga ko ishyaka CM riri ku butegetsi izaba ari mu matora adafite imbaraga. Hari abanenga banegera imbere bakavuga ko amatora ya perezida wa Tanzania uyu mwaka yateje agaciro politiki y'amashyaka menshi, bagasanga ari Madame Samia Suluhu uzaba uhanganye na Samia Hassan, kuko amatora atarimo amashyaka nka Chadema ndetse na ACT Wazalendo bari abakandida bafatika bangiye kwiyamamaza, bagasanga mu by'ukuri nta matora azaba mu gihugu. Kiliziya yihanangirije abapadiri, ababikira ndetse n'abari mu seminari ategura abapadiri guhirahira ngo bazagaragare mu bikorwa by'amashyaka, yaba kwamamaza cyangwa se kugaragaza uruhande bahagazeho. Kiliziya Gatolika itanze ubwo butumwa mu gihe hashize igihe gito cyane. Ababikira bagaragaye bashyigikiye Perezida Samia Suluhu Hassan yiyamamaza mu ntara ya Mutwara. Umwe mu babikira bagaragaye yatwawe muri mitingi y'ishyaka CM avuga ko yagiye yagamije gushyigikira perezida kandi ko azamusengera agatsinda amatora. Perezida Samia Suluhu Hassan, umugore wa mbere utegetse Tanzania, ashinjwa igitugu no guhungeta abatavuga nawe, kandi ko yacerekeje umwuka w'amashyaka menshi wari mu gihugu mu myaka 30 ishize. Ubu bose bakaba bameze nk'abagomba kuba mu ishyaka riri ku butegetsi CCM abereye perezida. Hanyuma Tony Blair wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza mu biganiro ku kuyobora ubutegetsi bw'inzibacyuho bwahagaze nyuma y'intambara. Icyo cyifuzo kivuga ko gishyigikiwe n'ibiro bya perezida wa Amerika cyatuma Tom ayobora ubwo butegetsi bushyigikiwe na Loni n'ibihugu byo mu kigo cy'Abarabu, nyuma bugasubizwa Abanyapalestine. Ibiro bye byavuze ko atazashyigikira ikintu cyose cyakura mu byabo abaturage ba Gaza. Tony wajyanye mu Bwongereza mu ntambara yo muri Iraq 2003, amaze igihe ari mu biganiro birimo Amerika n'izindi mpande kuri ejo hazaza ha Gaza. Muri Kanama uyu mwaka Tony yitabiriye inama hamwe na Trump muri White House yiga kuri gahunda zijyanye na Gaza. Steve Witkoff, intumwa ya Amerika mu karere kuri Burasirazuba bwa hagati, yavuze ko izo gahunda zari zimbitse cyane nubwo nta bindi byinshi byahishuye kuri iyo nama. Nyuma yo kuva ku mwanya wa minisitiri w'intebe w'Ubwongereza 2007, Tony yabaye intumwa ku Burasirazuba bwo hagati ry'itsinda ry'abane bakomoka ku isi, Amerika, ubumwe bw'Uburayi, Urusiya na Loni, yibanze ku kujyana iterambere ry'ubukungu muri Palestina no gushyiraho uburyo bwo gutuma haboneka igisubizo gishingiye ku ishyirwaho rya leta ebyiri. Nka minisitiri w'intebe w'Ubwongereza afite icyemezo cyo kohereza ingabo z'Ubwongereza mu ntambara yo muri Iraq 2003. Icyo cyemezo kiranenzwe cyane mu iperereza rya leta y'Ubwongereza kuri iyo ntambara, ryasanze yarashingiye ku makuru y'ubutasi afite inenge, atarimo gihamya kuko kuri Iraq irimo gukora intwaro kirimbuzi. Amakuru kuri ibyo biganiro by'uruhare rwe ku butegetsi bw'inzibacyuho bwa Gaza akurikije ijambo perezida wa Palestina Mahmoud Abbas yagejeje mu buryo bw'iyakure bwa video ku nama k'inteko rusange ka Loni ku wa 4. Muri iryo jambo yavuze ko yiteguye gukorana na Trump n'abandi bategetsi bo ku isi mu gushyira mu ngiro gahunda y'amahoro ijyanye na leta ebyiri. Abbas w'imyaka 49 wangiwe na Amerika kugira iniro kugira ngo ageze ijambo ku nama k'inteko rusange runahibereye, yashimangiye ko amaso naho rizagera ku butegetsi bw'ejo hazaza muri Gaza, ndetse yisabye gushyira intwaro hasi. Ubwongereza, Ubufaransa, Canada, Australia n'ibihugu byinshi birutse kwemeza leta ya Palestine. Israel na Amerika byanenze icyo cyemezo, byavuze ko ari igihembo kuri Hamas. Israel yatangiye igikorwa cya gisirikare muri Gaza mu gusubiza ibitero bya Hamas yagabye mu majyepfo ya Israel tariki 7 Ukwakira kwa 2023, byiciyemo abantu barenga hafi 200, abandi barenga 25 barashimutwa. Kuva icyo gihe Minisiteri y'Ubuzima muri Gaza igenzurwa na Hamas ivuga ko abantu barenga 35 baze kwicirwa mu bitero bya Israel muri Gaza, harimo abana barenga 18. Komisiyo y'iperereza yavuze ko Israel yakoze jenoside ku Banyapalestina muri Gaza, ariko Israel irabihakana. Mu mahanga, Nicolas Sarkozy wabaye perezida w'Ubufaransa kuva 2017 yakatiwe n'urukiko igifungo cy'imyaka 5 nyuma yo kumenya ibyaha birimo kwakira amafaranga ya Colonel Muammar Gaddafi wategetse Libya ubwo ari mu bikorwa byo kwiyamamaza gutegeka Ubufaransa. Ni icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'i Paris ku wa 4, runategeka ko agomba guhita ajyanwa muri gereza y'abajurira cyangwa atajurira. Gusa urukiko rwamugize umwere ku bindi byaha byose birimo kwakira ruswa n'icuruzwa ry'amafaranga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Sarkozy w'imyaka 70 muri iki gihe, nyuma yo kumva umwanzuro w'urukiko, yavuze ko uru rubanza rushingiye ku mpamvu za politiki. Aregwa kwakira amafaranga Colonel Muammar Gaddafi, akaba ari yamufashije mu bikorwa byo kwiyamamariza kuyobora Ubufaransa. Ubushinjacyaha bwavuze ko mu bwabwo amafaranga yasezeranyije gufasha Gaddafi gukuraho isura mbere afite imbere y'ibihugu by'i Burayi na Amerika. Umucamanza Nathalie Gavarino yavuze ko Sarkozy yemereye bari bamwegereye kuvugana n'abayobozi ba Libya bagamije kubona inkunga y'amafaranga yo kumwamamaza. Sarkozy yanategetswe kandi kwishyura ihazabu y'amayero 100,000. Abandi bareganwaga nayo barimo abahoze ari ba minisitiri b'ubutegetsi bw'igihugu ku ngoma ye,
Claude Guya na Brice Hortefe. Urukiko rwahamije Guya ibyaha bya ruswa n'ibindi, naho Hortefe hamwe n'icyaha cyo gucura umugambi w'ubugizi bwa nabi. Sarkozy yavuze ko icyabaye uyu munsi ari ibintu bikomeye cyane ku byerekeye amategeko agenga igihugu ndetse no kukizera abantu bagomba kugirira ubutabera. Ati niwashaka byanze bikunze ko njya korera muri gereza nzararamo. Kuva 2013 ubwo Sarkozy yavaga ku butegetsi nibwo hatangiye gucicikana inkuru z'uko yaba amafaranga arenga $50 z'amayero na Colonel Muammar Gaddafi ngo yiyamamaze ibyamugejeje ku butegetsi. Naho Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko atazemera Minisitiri wa Israel Benjamin Netanyahu komeka West Bank yigarura na Israel kuri icyo gihugu. Mu magambo avuze mbere yuko Netanyahu yagize ijambo ku nama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye ni kuwa gatanu, Perezida wa Amerika yabwiye abanyamakuru ari mu cyumba cya Oval Office mu biro bye bya White House ati sinzemera Israel kwiyomeka West Bank ntibizabaho. Trump uzabura Netanyahu kuwa mbere yanavuze ko amasezerano kuri Gaza ari hafi cyane kugerwaho. Israel irimo kurushaho kozwa igitutu n'amahanga kugira ngo irangize intambara muri Gaza no guhagarika kwigarurira West Bank. Mu gihe ukurikirane rw'ibihugu byo mu Burengerazuba bw'isi byemeye ku mugaragaro Palestine nk'igihugu cyigenga, abanya-Israel bo mu murongo w'ibitekerezo byo gukomera ku bya kera babona kwiyomeka ku gace nk'uburyo bwo guhagarika uwo mushinga. Abakomeye cyane ku gihugu mu rwego rwa Netanyahu ruri ku butegetsi basubiye mu musabe bw'uko Israel yomeka West Bank, kimwe mu bice bigize ubutaka bwa Palestine mu buryo bwuzuye. Ubwongereza n'Ubudage bivuga ko byaburiye Israel ngo ntiyomeke West Bank, mu gihe kuwa mbere umunyamabanga mukuru Antonio Guterres yavuze ko ibi byaba ari ibintu bitakwihanganirwa mu rwego rw'imyitwarire iboneye, mu rwego rw'amategeko no mu rwego rwa politiki. Kuwa kane Trump yabwiye abanyamakuru mu cyumba cya Oval Office ko yavuganye na Netanyahu n'abandi bategetsi bo mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati. Trump ati turi hafi cyane kugera ku masezerano kuri Gaza ndetse wenda n'amahoro. Mu ijambo yagejeje ku nama y'inteko rusange ni kuwa kane akoresheje uburyo bw'iyakuri bwa video, Perezida wa Palestine Mahmoud Abbas yavuze ko yiteguye gukorana n'abategetsi bo ku isi mu gushyira mu bikorwa gahunda y'amahoro kuri Israel n'abanyapalestine yatangajwe n'Umufaransa kuwa mbere. Abbas w'imyaka 89 yangiwe na Amerika kujya i New York kugira ngo agize ijambo ku nama y'inteko rusange runahibereye. Yashimiye ibihugu biherutse kwemeza leta ya Palestine binyuze mu rukurikirane rw'amatangazo byasohoye rwahereye kuri Canada, Australia, Ubwongereza na Portugal ku cyumweru, bikurikirwa n'Umufaransa, Ububiligi, Luxembourg, Malta, Monaco, San Marino, Andorra na Denmark. Kuri Amerika yanze kwemera Palestine ivuga ko yemerera uguhemba Hamas. Mu ijambo rya Abbas yaravuze ati Hamas nta ruzagira mu buyobozi, inasabye ko leta ya Palestine ifata inshingano zuzuye kuri Gaza nyuma y'uko Israel yabihavuye ndetse Palestine igahuza Gaza na West Bank yigaruriwe na Israel. Kuwa kabiri ari muri Trump yahuye n'abategetsi b'ibihugu bikomeye by'Abarabu n'Abayisilamu bamurira ku ngaruka zabo mu gihe Israel yabikomeje gahunda yo kwiyomeka West Bank. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Arabia Saudite igikomangoma Faisal bin Farhan yabwiye abanyamakuru ati ntekereza ko Perezida wa Amerika asobanukiwe neza cyane ibyago byo kwiyomeka West Bank. Mu gitondo cyo kuwa gatatu Israel yafunze rimwe gusa iri hagati ya West Bank n'igihugu bituranye cya Jordania, bituma abanyapalestine barenga miliyoni 2 badashobora kujya hanze y'ako gace kigarura na Israel. Ifungwa ry'iyo nzira ryabaye hashize iminsi abasirikare ba Israel bishwe barasiwe hafi y'iyo nzira n'umugabo w'umunyajordania wiciwe aho byabereye. Muri Gaza abanyapalestine barenga 80 barimo abagore n'abana biciwe mu bitero bya Israel kuwa gatatu, benshi muri biciwe mu mujyi wa Gaza nk'uko ibitaro byaho byabivuze. Israel yatangiye igikorwa cya gisirikare muri Gaza mu gusubiza ku gitero cya Hamas yagabye mu majyepfo ya Israel hari tariki 7 z'ukwezi kwa 10 2023, cyicuma abantu bagera hafi ku 200, abandi 51 barashimutwa. Kuva icyo gihe Minisiteri y'Ubuzima ya Gaza igenzurwa na Hamas ivuga ko abantu barenga 65 bamaze kwicirwa mu bitero bya Israel muri Gaza, barimo n'abana barenga 18,000.